Om Swastiastu. Idedane sareng sami sani wangian titiang, taler alit-alit sani tresna sihin titiang. Sapunapi gatra rahinana mangkin, dumugi kena rahayu nggih. Titiang Dwi Okarnidianti, penyuluh bahasa Bali, Provinsi Bali, salipole amongan di Desa Sumertekajo, Kecamatan Denpasar Timur. Titiang pacang ngiring alit-alit melaja indi uwowohan sani pacang rerat ring Bali. Sadurung melaja, wenten atur uning ayang titiang pebelajaran sani jagi kelaksanayang ring awuku puniki ngenenin indik wowohan sani ngangsan rerat ring Bali. Punike taler ring rahina uraspat di puniki jagi wenten live streaming melajah bahasa Bali ring Penspeak penyuluh bahasa Bali Kota Denpasar. Tetujuan pepelajaran puniki mangdane alit-alit uning indek wowohan sani ngangsan rerat ring Bali. Wowohan sani ngangsan rerat ring Bali imbo nyani wenten buah bekul, buah sentul, buah kaliasem, buah utu, buah cermi, miwah sane siosang. Aletan sarang sami asa punika pepelajaran ring rahinane mangkin indik wowohan sani ngangsan rerat ring Bali. Dumugi wenten pikenoh nyani puputang titiang antuk paramo santi. Om Santi 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 Om.